Ti Masakbayan. Maligayang pagdating sa Timasakbayan, Itapapagayam. Hoy, ampong, napanan ni Viola. Apay nga awan dito'y balay, kat awan mo't sarak na iji munisipyo ita. Ay kat napan nakidate Ta sino kumaday ta abaraw ang mangidate kan kwa na? Jak amaw. Jak lakit di itulok ani Alfred nga anak ti kabusor ka. Anya. Ay, unay kakit din ay Marta. Kasta man na ti ibagbagam. Anya ko mati mabalin mo, no ni Alfred ti kayat di anak mo. Kinasaritak idin ni Viola. Ano makinobyaw saan ani Alfred? Tadyak kayat day jay aparakan kwa na. Agpiang-piang lakit di ti langit kendaga. Ay, unay kan Marta. Nagalas matan ti panagsarsaritam. Akaslasaan ka bakit? Handa ka dinakam mo. Adda nakam kaw. Dayjay akabusor ko, tiawan nakam na. Iso nga inton sumangpat ni Viola. Panot putak no asino ti kinadate na. Nay, si kamo day ta sumungad, Mari Sofeng. Ay, huwan, Mari Goreng. Umayak man gumatang itilako ni Mando a karnit man o tagadubo ak. Ay, naimbag man tada kwartam. Inikanak ni Alfred iti kwartak Marey. Isa gumatang ak iti sidaan May. Ay, Mare, mano ka diti masusweldo ni Alfred iti van na nga iman maneho na. Diyak amo Marey, tadyak mo't damdamagan. Ay, amom kaday. Ibagbagan ni Marta at driver laeng di anak mo. Kat, anya ko mano driver laeng. Nadalos mo't at trabaho day taa. Mas daawak Gap-gapumot laeng ni Marta ditoy. Imay gimatang iti karnet baboy. Kat, anya ko mano imay. Amom kaday, Maray. Kasla kayat na ti agpasikat. Agasam, tadwa a kilo a karnet baboy ti ginatang na dito istor ni Mandaw. Ay, pasikat mo ta talaga day di abakot. Kunamlan baknang. Gimatang pa'y ititinapay anangina Kentay palaman anangina. Nagadun sakit diti kwartana. Ay na Mari Goreng, kung kunanalaang nga ado ti kwartana, ngam inut-utang naladay jay, takayat na ti agpasikat. Wan Maray, anya kumangay mo ti kwartana, pangalaan na ngay kuma. Ay, sabagay anya. Sige, tagumatang itilako ni Mandaw, akarni ti manok. Wan, sige laan. Hoy, Nana Guring! Itay ka palayang dita sa hangot, istor ko Kahit, maan ano? Anya ayat ti araramidam dito ay. Makitugtugawak lang dito'y sangot ti istor mo Ay nanana, agawid kakit din. Ah. Ang mga noan niya la di tamanan ti iwaras mo nga istorya. Kat may raman akmanan. Anya kumangay ti iwaras ko nga istorya. Agawid kakit di, taing kaagdalos ijay balayo. Saan aday taagtugtugaw dito istor ko ti araramidam? Di nakman papanawan. Ay na, am-amu ka, Nana Guring. Napaglan ka, chismosa. Ay, unay kalakit din. Ayaman, Joe. Agawid akto ka di intun madamdama. Di nakman awagan iti Mando, takagurak day ta anagan. Manda ko nam kanyak. Oho! Adula amin nga amaw mantaw. Apay asok katam tipod-pod no anagan mo. Iti saan mo mat anagan. Makauma ka akapatpatang nana. Agawid kakit din. Taing kaagdigos tapno na bang loka. Di kagistambay dito istor ko. Agyaman ako unay. Tapinasgam ti awis ko amanganta dito'y restaurant, Viola. Una, awan mat dakas na. Maantalaan mat. Naimbag man, tanalagip na ka inawis. Ken, kailiw ka nakasarita. Apay ang mailiw ka, kat agkaaruba tamat. Ay, ngamin.
Agginginura da nanang mo ken nanang ko. Kat saan akayat ni nanang ko, ang makisarsarita kami kada kayo a pamilya. Ay, wan nga ron. Kastamat ni nanang ko. Paritan nag-amakipulapol kada kayo a pamilya. Alaki din, mangandan, takalpasan na. Intaman pa'y agpag na ije parke. Ah, sige. Sikat ti makaam mo. Sapay kuma tasaan ka amataktak. Saan? Awan mo trabahok ita ta Sabado. Alang rod, mangantan, tamapan ta ije parke. Nainbang nga oras yun na Marta. Adda ka di tigayam ko. Awi sa kumatain kami iti karayan. Agpipiknik kami kumaijay. Kadwami dagiti gagayam mi. Ay, saan pa'y asim mangpait? Nagsapa ka no arimwar. Diyak na siputan ti irurwar na. Ah, kastagayam, nana. Ah, sige nga rod, nana. Ay, dayjay a Viola. Nalipatan ng ada piknik mi itang agagayam. Ay aguray kalita. Adda ka di amaw nga agar-aram kin ni Viola. Ibagam kanyak no asinaw. Ha? Kwa, nana. Ni ka di Alfred nga anak ni Bakit Sofeng? Ha? Diyak amo, nana. Awan mat nasasao kanyak ni Viola. Ngamno ni Alfred man bilang. Dakos ka di? Ay saus pakpakawan. Uray awan manugang ko. No ni Alfred pa'y laang ti makatuluyan ni Viola nga anak ko. Anya? Nagsingpat mat ni Alfred Adapay na talgad at trabaho na. Ta iso mismo ti mangiman maneho iti van na para pasahero. Uray man. Diyak kayat da di alalaki. Kagurak launay. Imala iti inana nga awan manak nakam na. Nya? Iso nga idanon mo dayta kin ni Alfred. Adi nagamden nga armen ti anak ko. Tajak pulos ipalubaw. Viola, kaano ka di sungbatan nak? Alfred, Sungbatan na kuman nusumbatan ka, kat maaman ni nanang ko akaayan-ayat ka, ang mga nugumura kanya. Kasta atmat. Numamuan ni nanang ko akayan ayat ka. Sigurado agumura kanyak. Iso asaan anasayat asungbatan ka. Ang mga noad-adda nga ginura da nanang ko kan nanang mo. Wan, ngam adda karbangan ta nga agayata. Saan nga isuda ti masaknan? Nudikat data adwa. Ngam, Alfred, Saan nga isuda ti masaknan ditoy? Viola, nudikat data. ay ayatan kamat Alfred. Day tala ang talikliklikak ti gulo. Awan ti maparnoy agulo no agayan ayat ta. Adamtla ka data dayta, Viola. Alfred, Addaan ta iti bukod anakam. Amutan tinasayaat kandakas. sa bagay, husto ka. No kasta. Sungbatan na ka din? Sige, sungbatan kan Alfred. Ngam no mabalin, ilimad ta pay laang ti ayan ayat ta. Liklikan ta ti panagpungtot dagiti inna ta kadata. Uwan, kasta ti aramidan ta. Ket agyaman akta sinungbatan naka. Simple akla nga tao. Ngam, napudno akan ka, Viola. Saan kan to asaktan? Ipateg, kan ayatan ka, Viola. Ipatagkan ayatan kamat, Alfred. Sa dino ka di tinapanam, tanarabyan ka. Saan ka mo't nagbiyahe, tawan biyahim ita? At dala importante anapanak, nanang. Alfred, adda ka di panggap mo ang mangaram ka ni Viola. Apa na damag mo dayta, nanang? Gapo, tadyak kayat ni Marta nga abalayan. Anya? Kasanon, nuda kami gayam tinaikarikan ni Viola. Ay, sana mabalin anak ko. Diyak kayat ni Marta nga abalayan. Nagalas, ti ugali na. Apay ka di akasta kayo ngamin adwa ka ni Nana Marta. Anya ka di launay ti pagginginuraan nyo. Basta, diyak kayat ni Marta nga agbalin nga abalayan. Mangkita ka laangan iti sa baling nga armam. Saan, ani Viola?
Uray pa'y baliktadem ti lubong. No talaga ada kami kan ni Viola tinaikari iti tunggal maysa. Awan mabalin nyo, nanang. Saan kumaanatang ti ulom, Alfred? Uy-uyawon na kadayjay a Marta. Ibagbaga na at driver laang ti trabahom. Nanang, No ti anak na ti makatuluyam. Uy-uyawon na kantaw tong palbiag mo. Anya ti ibagamlita, ta inayabanak diti paraangan nyo. Awan mo't diti na patag. Amok mo't nga awan papanam ita. Iso nga in text ka nga umay diti ayan ko, tagsarsarita ta Kan, para manan ka iti linuto ka merienda. Aday tatikan ka nun, ramanam. Nasum ka talagang agluto iti merienda. Uy, da kayo ka din ka ni Alfred? Ibagaman di pudno? Wen, da kamin, ngam, ilimod mi paylaang. Uy, amom, awan makuna ka ni Alfred. Nakasingsingpat. Day tamot tinagusto kan kwa. Iso asinong bata kon. Agbagay kayo. Ngam ti parikot. Saan nga agkinaawatan dagiti inayo? Wen nga rod. Ay, no apay akastada Ala barang dumtang to ti gundaway nga agkapyada. Sapay ko mata kasta. Maapektaran ti ayan-ayat yo ko ni Alfred. No saan ama ornos ti panaglangan dagiti inayo. Ay, darasad dati magna. Tanay, labsan ta day ta paraangan da Marta. Ay, apay aya. Kat lumabas talaang may. Diyak nga rod kaya't amakita ti rupa day di Marta. Ay, akwarak no kasta amakita ti rupa na. Aya. Ay, unay daytan. Talaga akaguram ni Marta. Ay, kagura ka talaga, Maray. Aday, lumabas tang di na paraangan da. Isumot dyan nakatakdar iti asinag ti maseta. Ay, hindi mo talyawon darasan takit day. Ay, tumok no sa di Amerika ti gurak ng kwana. Anya, sa jay Amerika. Wan, kasjay katidog ti gurak ng kwana. Diyak kaya't amakita ti rupa na, tatalagang ang makwara. Nanay. Kanya ti ban ni kesam dito'y paraangan, Marta. Sa kasla ada kasurun mau. Dayjay man asupeng, limabas dakin ni Goreng. Kat pulos asaan ati malyaw ni Sufeng. Kahit Nagkuyog dagiti dua. Papanandangatan. Nagpalaod damay. amangan no mapandama ki birthday. Kasangay ni bakat kikay kahit. Anya, ngay, apay ngay adinak inimbitaran ni Kikay. Amo namot nga may na, adi kay agkinkin na awatan kan ni Sofeng. Rumbang asyak ti inimbita ni Kikay. Gapot agayim kami. Tayman, mapanak man ijay balayda. Anya ti aramidam ijay. Inak maki-birthday Eh, saan nakamat nga inimbita? Ngam apay amapan ka. Di ka kadiagbain? Anya nga iti pagbainak. Gayim ko ni bakat Kikay. Iso nga awan ti rumbang apagbaina. Day, ang damat ni Marta. Suday jay kasarsarita ni Kikay. Ay, naamugla ang anaimbita ni Marta. Uray sa anak lakuman nga imay. Kahit saan mo atal-talyawin agawid ak sa laangan. Ay, uwan, agawid ako. Mariguray. Saan asaan? Manganta pa, isakbay nga agawid ta. Ay, nagimas, nagiti si daon ngayon sa Canada. Ada pa'y cake kan ice cream. Inaklang gumatangan iti ice cream kan cake akanak. Sige, umuna ako marigureng. Ay, saan supain? Mga tapay, sakbay nga agawid ta. Ay, unay kalakit din. Aya, saan mo nga'y taltalak ni Marta? Tapno saan ang madadaan ti aldaw mo? Kasangay mo gayam Kikay. Ngam dinak man la inimbita. Tanimot Sufeng tinimbitam. Sa anak anagimbita.
Tasaan met adasken nga agimbitaak. Tano kasta nga da okasyon dito'y lugar tayo. Adulat ta ti umay makipangan nga oray sa andaan na imbita. Ha? Kat nasaya atay may ka. Kat sige Intay mga nanta nakasagana mo't dagiti makan. Papanawam ni Sufeng tapno makapanganak kikay. Ha? Agayam ta. Saan ka day? Uy, Nukasta. Papanawam ni Sufeng. Saan ko ngamin ma-enjoy ti mangan no adda dito'y day a tao. anya. Papanawam day a tao kikay. Iti kasta. Naragragsak day ti akasangay mo. Kat nasaya atain may ka. Kat sige Intay mga nanta nakasagana mo't dagiti makan. Papanawam ni Sufeng tapno makapanganak kikay. Ha? Agayam ta. Saan ka day? Uy, Nukasta. Papanawam ni Sufeng. Saan ko ngamin ma-enjoy ti mangan no adda dito'y day a tao. anya. Papanawam day a tao kikay. Iti kasta, naragragsak day to akasangay mo. Ay, jak maaramid dayta, Marta. No kasta, siyak lang arudan ti pumanaw. Sige, inakom. Saan Mabiit laeng, di ka pumanaw. Mangan ka pa'y Kan anya ko mano adda ni Sofing. Mangan ka latta. Papanawam nga rod ni Sufeng. Tayak kayat amakit kita ti rupa na. Awan basol ni Sofing kanyak. Iso ajak mabalin nga aramidan ti imbagam. No agin ginura kayo man. Saan dak nga iraman? Ay kwa. Adda kayo ditoy, tapno makipagragsak kanyak ita akasangay ko. Saan kat atapno papanawag ti asino man kada kayo. Ay sige. Siyak laangan ti pumanaw. Happy birthday laangan kan ka, kikay. Ay pimanaw mo't ni Mar. Kalpasan ang nagsarita na ka ni Kikay. Napanan na ngay. Nagawid nga tanaw. Umay kayon, Sofing, Goring. Antay mga anon. Ay, Kikay. Apay-apimanaw ni Marta. Ay, jak amukin kwa na. Alakit din. Umay kayon ta sumango tayon ijilamisaan. Mangan tayon, nakasaga na amin ang amakan. Wan Kikay. Ay, happy birthday kan ka. Agyamanak, Sophie. Saanak nga graraman, makaramanak iti naimas ataraon. Saanak nga agtatakon iti sagana ni Kikay. Asino ay ati kapungtot yun, nanang? Dayjay abakit Kikay Pinabainan nak iti kasangay na. Mas pinaburan na ni Sufeng. Anya? Anya ka di tinapasamak, nanang? Bala, agpailit Viola. Mapantagumatang iti agkakaimas amasida. Ice cream kun cake. Agluto ta iti salad. Kun agaramid ta iti fruit salad. Ha? Agluto ta iti agkakaimas ataraon. Tagayab ta iti umay mangan. Pakita akman dagijay ababakot. Ay, unay kayon aya, nanang. Asino ka di manan aya ti kagurayo? Dayjay abakot Kikay. Mas pinaburan na ni Sufeng. Kunak apapanawan na ni Sufeng ije birthday na, ngam di na inaramain. Kat nasayaat ka di day tasing-asing yo ni Nana Kikay, nanang. Amuyo no apay asan na atinungpal? Ngamin, saan anain kalintegan? Impagpagapo na kumaiti panagkayim mi Uray pa'y agpagayam kayo, ta saan nga rod anasaya at tiinsingasing mo kan kuana. No inaramid na dayta, di mabainan ni Nana Sufeng? Kasta ti kayat ko mapasama. Amabainan dayjay abakbakatan. Anya ka di talaga tipuon kan gapuna akaguram ni Nana Sufeng, nanang. Gapo tajak magustuhan ti aramid na. Pasikat abakal. Idi pa'y laakasta. Agginginura kayo. Di kay pa'y agkapya, tapno natalina ay ti panunot yo. Ay, iso ti umay makikapya kanya. Saan asyak ti mapan makikapya kan kuana? No bilang ta iso ti umay makikapya kada kayo. Awan to ka din ti parikot. Saan kayon to ka din nga agginginura?
Basta iso ti umay makikapya kanya. Takayat asawan day ta. Isaw ti adabidot na. Agkapya kayon kanina na Sofing. Tapno natali na ay ti panunot yu, nanang. Nanang, numabalin ko ma. Ingkay makikapyakan ni Nana Marta. Iti kasta, sumaya at ti panaglangan nyo. Apay, itaan niya agapaw nga inak makikapyakan kwa na. Tapno sumaya at ti panaglangan nyo Ha! No kayat na, iso amismaw ti umay makikapyakan niyak. Da kayo latan ti mapankan kwa na, nanang. Tapno malpasan ti ginurayo. Ay, sana siya ti agpakumbabakan kwa na. Isaw ti agpakumbabakan niyak. Agkapya kayo kuman adwa, nanang. Aguray ka man. Apay ka di nga ipilit mo nga agkapya kamay. Nanang, Aggusto kan samot ngamin ka ni Viola nga anak na. no ibagak akasta. Anya ti makunayo. Ay, pakpakawan! Agarom kay ti sa balay. Diyak kayak nga abalayan ni Marta Alastawg. Kasanon, no ni Viola ti kayat ko. Nagado di ta ababalasang. Basta saan nga isaw. Kasanon, no talaga ni Viola ti kayat ko. Uray lipatan naklaangan nga inam. No isaw ti masawam. Anya? Uy, Viola, puminpintas ka met. Nagpintas na atidog a buok mo. Bagay mo launay. Agyaman nakmanda. Kaskan ka, napintas ka latta. Hmm? Thank you. Gapu iti day tang imbagam. Ilibre ka iti merienda. Agyaman na. Wan gayam. Nakita kayo ka ni Alfred iti naminsan Nakita kayo ijay ili. Ha? Kwa. Naira nala siguro ang nagkuyog kami. Oy? Saan ka niya aglibak? Amok Da kayon. Ay! Ay! Agbagay kayo adwa. Ay. Oh? Nagatiddugan day taahay. Inlimod mi kadagitin naganak kada kami. Nga agayan ayat kami. Manda. Sa bagay, agin ginura dagiti inayo. Day tangarod ti gapuna, adi mi kayat amaamuan dati ayan ayat mi ka ni Alfred. Kat anya nga rod ti aramidan nyo? Ilimod mi paylaang ati ayan ayat mi ka ni Alfred. Ala, makaammo kayo adwa. Ala, mabiit laeng, tailibre ka iti merienda, Viola. Sige, katagyaman na ka. Kalpasan na, lakwan nakto iti nabanglo a sabon kan shampoo. Ariglado, Viola. Ni Nana Sofing day tamasabat ko. Pagtimkak man. Naimbag nga orasyon, Nana Sofing. Napintas kayo ita. Ay, talaga mo't anapintasak. Saan nakakas iti inam alaad? Sa dino ka di tinagapuan nyo, Nana? Anya ko ba ti bibiyang mauno sa dino tinagapwak? Ay, wen gayam. Kaya't kalaeng apalagipan, Viola. Anya day ta, Nana? Diyak kaya't ngagpaaram ka ni Alfred nga anak ko. Ngamen, diyak kaya't ti inam nga agbalin nga abalayan ko. Saan ngagtatakon iti abalayan akaskan kwa na? Nana? Sige, indakaon. Katlaglagi pang timpagak. Di mo liplipatan! Win Marta, kasta ti kuna ni Sufeng. Saan nakaakayat nga abalayan? Isong ibagam iti anak mo. Adi nagamdan ti agpaaram kan ni Alfred nga anak na. Ay, agraraman mo't day di Sufeng. Jakmat pagtatakunan nga abalayan. Saan ama ikaray nga agbalin nga abalayan kaw? Ha? Tagan anok mo't ngay? Pues, detam. Driver lang ti anak na. Idento ta siya. Kat may isa nga empleyado ni Viola iti munisipyo. Ay, kasanon ngay. No da kayo gayam tinaikari nga agabalayan. Ay, pakpakawan! Saan to ang mapasamak ti kasta, goreng? Saan ang maikari ti anak na iti anak kaw? Nagpintas launa iti anak kaw. Aya,
Di oray idanon mo day taken kwa na. Tatalaga kasta ka ba? Day talagi dandanong ti amaw. Sigay, idanon mo amin kan kwa na dagiti imbaga. Anya ko ma. Marta, bakit? Da kayo kan ni Sofeng, ti pagsasaritaan dagiti kakaaruba. Kahit anya ko ma. Saan ka kadi amabain? Bakit? Awan maday nga ramid kaw ampaw. Kananya ko makanya. Napuskol ka di at talaga ti rupa, am. Oray, tawan dakas nga aramida. Bay amla ida nga agsasarita. Kastamot at talaga ti paglaingan dagiti kakarub. Ti mangsarsarita iti kaaruba da. Ngem nasaysaya at no agkapya kayon kan ni Sofeng. Tawan mat ti amok arumbang a pagginuraan niyaw. Ay makarengreng kan ampaw. Sumardeng kan. Tamangan no iraman ka agurahal. Marisopeng, saan ka no amay ka rin ni Alfred nga anak mo kan ni Viola, nga anak ni Marta? Ha? Asinaw tinag ko na iti dayta? Ni Marta, mismo. Kunana nga uray idanon ko ken kadagit imbagbagana. Oh, di indanon ko. Anya. Ha! Nagalasan ti panagsasauna. Kunamlan asino mo di anak na. Driver la ka no di anak mo. Idinto tamay sa nga empleyado ijay munisipyo di anak na. Oray, driver lang ni Alfred, dado mo ti kwarta nga itid na kanyak. Ay, ibagam kan kwa na, ajak mo't kayat di anak na, para iti anak ko, marigureng. Ha! Nagtaor di anak ko, ni Viola kat imala iti inana alaan. Ay, nagpintas to pa'y ni Viola. Ay, naglaad di pa nagkita, kakasmot lang iti inana, maray. Iso nga idanon mo kan kwa na dayta. Jack, pagtatakkunan ida pamilya. Jack, pagtatakkunan ni Viola akas manugang. Nagado di tati mas maikaring agbalin a manugang ko. Saan ani Viola? Bay amaray, kaidanon ko na itakan ko na. Wen, Marta, kastati ko na ni Supeng. Ado kano dita tinagpipintas a mabalasan. Amabalain a pagpilyan ni Alfred nga Arman. Naglastugan day ta Supeng. Saan na kano a pagtatakkunan a manugang jay anak mo apadam alaad. Na! Katno iso tilaan. Isudang agina tilaan. Ay, da kayo adwa. Ay, awan at talaga ti limpyo ti utak na kada kayo. Ay naampaw nga daywan na kami kindigurain. Di ka makibiyang iti saritaan dagiti adanakem na. Anya, Ingkakat agbalseg iti pagtungo. Di ka makibiyang iti saritaan me. si kagureng. Day talagi dandanon ti sarita ti amaw ma. Ala, agawid kan. Kan mabalin ka day. Saan kan nga agidanon iti uray anya asarita ken ni Marta? Ha? Ad-adan ti ginura da ken ni Sofeng no kasta. Imbaga damot nga idanon ko. Di idanon ko. Ay, alakid din. Pumanaw ka ang gureng. Awan maitulong mo iti parikot da Marta ken Sofeng. Di kan makibiyang kadakwada. Tatang, kayat ko ti agabang iti pagnaadan. Iti asidagjay munisipyo a pagpapaayak. Apay, Mabanugak a kanayon, gaputa aginnawidak. Iso nga agabang aklaangan iti asidag ti munisipyo. Adan nakita iti a pagabangak. ala adda ken kaday ta anak ko. Ken maysa, nauma akon iti sao-sao dagiti tattao. Dananang ken nana Sofing ti linaon ti bibigda. Ay, wan nga raw da anak ko. Ken agraman da kami ken ni Alfred. Mairamanan. Kaguranak ni nana Sofing. Ket kaguramot ni nanang ni Alfred. Ay, jakman amaw kadagi jay ababakit. Ken maysa, kayat ko ti umadayo ditoy. Gaputa mabain akon kadagiti kakaaruba, tatang.
Saan da ka malapdan nanang? Inakagabang ija si dagti munisipyo. Nadalo sa akong ti kwarto apagyanak ijay. Sana mabalain. Jak kayat nga agabang ka. Anya ti amaw, numapan na kaarman ijay ni Alfred. Anya? Saan ka apalubusan? Kaya't yuman wenno saan? Agabang ak ija si dagti munisipyo. Saan dak apakibiyangan iti day taabanag nanang? Gaputa amok ti pagsaya atak. Nalalaing kan ngam siyak nga inaam. Ay, sige nanang, inakon. Saan dak amalapdan iti kayat ko? Tulungan kan amang isimpa kadagiti gamit mo, Viola. Agyaman ak Alfred. Inton bigat pailaan ti biyahek. Isu ama tulungan kay ta. Ay, jak ko makayat ti agyan dito eh. Ngam na uma akon amakangkangag iti chismis, maipapan kada nanang ko kan nanang mo. Nga uray data kat mairamraman pa yan. Uwan nga rod. Ngam, anya nga ta no agasawatan. Anya? Agkalay satan, Viola. Total, awan mo't parikot iti ayan-ayat ta. Ay ayatan tamat titunggal maysa. Ha? Adamot ten panggedam. Kan uray siya ka. Awan mo't parikot iti panagdrive ko. Nakukwaktiban nga iman manehok. Adamot basit urnong ko. Uray siya. Adamot basit urnong kon, Alfred. Agkalay satan. Kasanunusan nga umanugot dagitiin nata. Amomat nga ginginura da. Basta agkalay satan. Kat awan ti makalapad iti dayta. Agkalay satan, Viola. Total, awan mo't parikot iti ayan-ayat ta. Ay ayatan tamat titunggal maysa. Ha? Adamot ten panggedam. Ken uray siyak. Awan mo't parikot iti panagdrive ko. Takukwaktiban nga iman manehok. Adamot basit urnong ko. Uray siya. Adamot basit urnong kon, Alfred. Agkalay satan. Ngam kasanunusan nga umanugot dagitiin nata. Amomat nga ginginura da. Basta agkalay satan. Kat awan ti makalapad iti dayta. O sige. No day tati pangadang mo. Umanugotak, Alfred. Sige. Asikaswon ta nga rod, ti kalay sata. Amom ka din na naguring. Awanan dito'y barangay tayo ni Viola. Napanggayam nagabang ija asidag ti trabaho na. Aya! Kasanumat nga min, marengrengan amakangkangag iti chismis. Nga ura isuda ka ni Alfred, kat nairamanan. Ay, ti kunamkit day. Kayat ni Viola ti agabang. Tapno nawayan ni Alfred amang sarong karken ko, ana. Kat anya kumano kasta, kinapudno na kat agbagay damat, nagpintas ni Viola, kat nagtaarmat ni Alfred. Ah, kayat mo ka di asawain, nga gayan ayat dan. When mat, anya jay sa ludsud mo, nana? Ay, kayat mo asawain. Agayan ayat dagiti dua. Ay, jakang mo. Ay, idanon ko na itakan ni Marisofeng. Ay, wan, Sofeng. Agayan ayat gaya menda Alfred kan Viola. Ay, ni mandaw abaklatin ang ibaga. Anya. Hay, saan amabalinday to'y? Jaglakit di kayat nga abalayan day ja Marta. Ang kasano no pudno. Ay, jak itulaw. Saan amabalin? Anya ngay itati aramidam. Awanan ba inday ja Viola? Imbagakan ko na adi nagamdan ti agpaaram iti anak ko nga minaramid na? Ay, garanggan diyang day ja babae. Imala iti inana. Ay na, Marisofeng. Ingkay di pag-abangan ita ni Viola, tapag sasawam. Wan, kasta ti aramidak. Ha, ipilit nakit din ti bagina iti anak kau. Ay, agraraman. Nataor di anak kau, kadyak kayat ni Viola, para kan kuana.
Nanang, imay kami kan ni Viola. Kakayat mi nga ipakaam mo, nga agkalaysa kamin. Anya! Ha? Pudnog hayam nga gayan ayat kayaw! Nanang, Sika, Viola! Saan ka di akinasarita ka iden? Adi mo gamdun ti agpaaram ka ni Alfred! Nana? nanang, agkalaysa kamin kan ni Viola. Kayat yuman wenno saan. Oray pa'y agkalay sa kayaw! Di kan tulat ta kayat amanogang, Viola! Kusilapan kan tulat ta! Pabainan kan pagsasawan kan tulat ta! No siyak, umanugutak iti panagkalay sayaw. Gaputawan matirason alapdan kayaw. Magyaman kami, tata. Jak umanugaw! Hoy, Alfred! Imbagak kadikan ka nga armam ni Viola, ha? Saan ka kadi amabaen, ha? Saan ka amay karay para kunkwanda? Nana, Huston, nanang. Taurayan niya pa iti ibagbagayo. Agkalay sa kamin ka ni Alfred. Ay, saan na mabalain? Jak umanugaw! Ala, agkalay sa kayaw na. Si papalubusak iti panagkalay sayaw. Saan na mabalain? Awan ti maangay akalaysa! Asikaswunyo kit di kalay sayaw. Maragsakannak. Gapaw iti panagkalay sayaw. Viola, Alfred. Wan, tatang. Asikasuan minti pa nagkalay sa mi. No agpilit ka makikalaysa iti day talalakay, Viola! Kagura ka aging di panungpalan! Anya? Ay na, Marta. Unay ti kasta panunot mo. Panunot ka deti may sangain na dayta. Laglagi pa bagak, Viola! Guraan ka aging gat panungpalan no makikalaysa ka iti day talalakay! kasano itanday ta, Viola. Guraan na katinak. Aginggat panungpalan, no makikalaysa ka kanyak. Ay na, sa una laday ta Alfred. Ngamin, kagura na lakat nga rod ni nanang mo. Kat ninanang ko, nasakit ti panagsasaunakan ka. Maawatak, Alfred. Ay, nairaman tan iti panagginginura da. Alfred, Ngam, kas iti nasaon ni tatang mo. Awan ti asino man ang makalapad iti panagkalaysata. Tawan mo ti rason, tapno malapdan ti kalaysata. ay. Kasladyak maaklon ti kastoy, Alfred. Viola, Naragragsakak ko ma. No agkapya nga umuna dagiti innata, sakbay nga agkalay sata. kasanon, no saan dalat ang agkapya. Alfred, Kasanon, no manon atawan ti naglabas, kat saan dalat ang agkapya. anya nga rutaramidan ta. Viola, ituloy ta nga asikaswan ti kalaysata. Aday ta nga, friend. Nagpintas ka. Bagay mo dito wedding gown mo. Agyaman na klita. Intayon iji simbaan. Agur ora hindi pagluganam ako, che. Agyaman na ken ka ha. Sikat ikadwami ka ni Alfred anangas asikaso iti kalay sami. Syempre, agayam ta. Iso, asidadaan na katumulong kan ka. Malaintan, ang mga namaladaw ka iti simbaan. Wen kayam. Ningay nanang mo, talaga ka di apimanaw? Wenlita, jak amo no sa dino tinapanan na. Di na kaya ti dumar ay ti kalay sami. Iso ani anti ason ti mangibagikan kwa na. Imbag day di akasinsin ni nanang taman nakaawat. Sa dino nga rodon ti ayan ita ni nanang mo. Jak amo. Nalabit anapan iti lugar ti kabagyan mi. Ay, oo na yan. Intan, rumuartan di ti balayo. Tapno saan ka amaladaw iti simbaan. Ay na. Nagtaera kon iti daytoy asuot ka o Marta. Agsukat kan taintan ni jay simbaan. Saanak amapan! Imbagak daytan kin ni Viola, ngam natangken ti ulo na. Sika tinatangken ti ulo na. Saan ati anak mo? Ala, no di mo kayat ti sumurot ijay simbaan. Siyaklatan ti mapan. Saan ka amapan? Padasem ti mapan ta makaraman ka kanya. Anya saan?
Kalay sa ti anak ta, jakit din mapan. Ay, no di ka kat agmauyong. Padasam ti mapan, tagsinatan! Di ureag sinata, ano day tate kunam. Total, awan matlat manak nakam mo. Mangibabain ka! Congratulations! Adto yan ti regalo kada kayo adwa. Ha? Anya day ta regalo, Manda. Ay na friend, kumpleto abado ti baby. Daytan ti regalo kada kayo. Tapno aga na kayo adagos. Anya? Ha? Agyaman kami, Manda. Oy, may saakto aninang Ala, advance ka matlaunay, Manda. Ay na, ipasakbay kon ang mga numalipatan dak. Di kagdanag, saan da kanto ang malipatan? Ket, naragsak akalay sayo. Sapay kumataag na nayon tiragsak yun. Agyaman kami unay, Manda. Ay, ampaw. Talaga gayam nga awan da Marta kun Sufeng. Ay, saan da talaga adi maray iti kalay sa dagiti anak da? Saan? Ni Sufeng, di na kayat ti dumaray. Ngamen, kung nakano ni Marta... Ay di mo nituloy ti bagam. Jak kayat ading ginday ta. Kaday tamot talaga ti Sumardengkan ko na ak. No day tamat lamanar sarita ti aramidem. Agawid ka langin. Ha? May isa kamat anagalas ti ugalim. Day talag sapsapol iti ichismis mo ti ammom nga ramiden. Itatanalpasan ti kalay sayaw. Anya itan ti sumaruno a plano yaw. Dito ikayo ka di balay nga agnaid. Saan, tatang? Nagsaritaan mi ka ni Alfred, nga agnaid kami pa lang iti pagababangan mi iji asidag ti trabaho. Ala, da kayo latan ti makaamaw, anak ko. Plano mi amang ipatakdar iti kabukbukudan mi abalay, tatang. Ay nasaan anak ko. Adamat tanda ito'y balay. Balay mo da ito'y. Patarimaan nyo laangan. Palagdaan niyo. Tatang, kagura na kami ni Nanang. Saan ani nanang mo ti panunutim? Tatang, Ala, agnaad kayo pa'y lang iti dagos mo. Ngaminton maornos ton tilinangan da iti katungangam. Agsubli kayon ton dito'y balay. Ta dito'y kayong agnaed. sige tatang, kasta nga rod ti aramidan mi. Agpakada kamin ka ni Alfred, Nanang. Agnaid kami ije dagus ko, taas asidag ije ti trabaho. Sa anak amarigatan akanayon nga agjip iti inaldaw. Ayawan bibiyang kaw. Di oray man saan kan nga agsub-subli dito'y balay. Anya ko ma. Total, di nakmat ikab-kabilangan nga inam. Day talatan kayat mo ti matungtong pal. Saan ko mamatakasta, Nanang? Sukir ka nga inanak. Impilit mo ti kayat mo. Iso nga ita. Lipaten nakmatan nga ina. Gaputawan anak kaw akasken ka. Uray kasta ti bagbagayo, Nanang. Ina kayo latta. Sapay la kumatagamiris kayo. Ano anyaman tigura yu iti tunggal maysa iti katuganga. Kat saan da kami nga iraman. Awan dakas nga inaramid mi. Isa saan da kami ko mga iraman aguraan. Ti parikutyo adwa iti katugangak. Urnusan nyo. Ala, pumanaw kayaw. Di kay kayatan ang makita. Sige, Nanang. Agpakada kami. Anya kamatan, Marta. Nagpakada jay anak mo itinasayaat. Ngam nagalas ti sungbat mo kan kuana. Anya ti basol na kan ka. Gapo ka day, tanakikalay sa kan ni Alfred. Matlagayam, ngam damagampay lang. Makunak anagasat ti anak ta. Tani Alfred, tinakiasawaan na. Ngamen, saan akas kada kayo kan ni Sofeng iti ugalay? Anya?
Katsaka, agyanak maten ije kalapaw ko ije talaw na. Nga main, uray siya ka, mabainak maten iti kinaalas ti ugalim. Ha? Makaamukan iti biyag mo, ta makaamuak maten iti biyag kao. Anya nga Sofeng. Ay, agmay-maysakan dito balayaw. Tasaan mo tan nga agaw awid dito iti anak mo. Ay, wen nga rod, agmay sa akon. Ay, mas napatpatag ni Viola. Ngam si ka nga inana. No apay laang aday di babae ting kalay sana. Iso nga rod ti ay ayaten naman. Nagado babae mabalin na pagpulyan. Ni nga rod Viola ti kayat na. Iso akayat mo man kan saan. Agabalayan kayon kan ni Marta, akabusor mo. Nagadaw mabalin kong abalayan. Ngam isupay laang. Win nga raw, Mari Sofeng. Hey, talaga nga awan mabalin mo. Ngam jak lata maklaon. Jak maklaon nga abalayan kunton ni Marta alastog. Agmay-may sa kamot dito'y balayaw, Marta. Saan kanumat nga agaw-awid dito'y balayaw nila kay mo? Apay, ada babae na. Anya nga da babae namat nga ibagbagam gureng. Wala, tadi nakamot sang putanon ti asawam. Apay ngay. Adda ijay talon. Ijayon kalapaw na amat maturaw. Ay, agpada kayon kan ni Sofeng, agmay-may sa itibiyag. Pinanawan mo ti anak na. Ha? Di mo man dakdakamatan tinaganda di abro, ha? Marurudak lang. Ay, amom ka day, Marta. Ay, kabusor na kaunay ni Sofeng. Kunana, adinalat ta maaklon asika tinagbalin nga abalayan na. Ay, anya ngay mo't ti makunamkan kwa na. Ha? Ad-adan ajak kayat nga abalayan ni Sufeng. Iso ano mabalain? Jak kayat ngagsabat ti dalan me. Inak man gumatang iti bagas ko. Tawan mo't ten isaang ko. Adda kwarta. Iso amagatang ko ti... Ni Sufeng akabusor ko na itamasabat ko. Kusilapak man tilastog abakat. Ha? Hoy, laad! Dinakman ko sila panakasta. Anya ti ko nam kanyak? Ladak? Ladak? Padasan nak ngay pugot tasan kang atrasan, laad! Ang pinadas ta, no day tati kayak mau! Inak man gumatang iti bagas ko. Tawan mo ten isaang ko. Adda kwarta, iso amagatang ko ti... Ha? Ni Sufeng akabusor ko day tamasabat ko. Ha? Kusilapak man tilastog abakat. Ha? Hoy, laad! Dinakman ko sila panakasta. Anya ti ko nam kanya? Laada? Ha? Laada? Sige! Padasan nak ngay pugot tasan kang atrasan, laad! Ang pinadas ta, no day tati kayak mau! Wan! Saan ka nga atrasan? Anday! Wan ka! Anday ko! Anday ko! Tipatong ko! Ang sakit tipatong ko! Di ko na siguro atrasan ka. Sumardang kayo! Di kayo kinangran! Di ko na siguro kabaalan ng sikabakat. Awan ba't gayam ambom? Awanan kay tibaeng! Guston! Sumardang kayon! Tinasayaat! Agsarita kayo adway jay barangay hall! Ha? Barangay hall? Wan! Umay kayo! Kuyugan kayo ang mapanijay! Agsarita kayo iti sangon ni Kapitan! Kat urnusan nyo ti diyo nagkinaawatan! Tani! Ay! Agdinangran kayo matan! Idarum ka, bruha! Ay, agdarom ka lang ta, bakit alaan? Tasangon ka! Apay, di ko na maatrasan ka? Amuyo, Nana Marta, Nana Sufeng,
agpada kayo kumaan na pintas, nga uray babakit kayon, ngam naglaad mati ugali yo. Aha! Di yu ibabain dagiti anak yo, babakit kayon. Isung aglimpyo kayo kuman. Kitap numalpasan day ta asusik yo, ipulong kayo kani kapitan. Ngamin, saan kayo ang nasaya at nga ehemplo, kadagiti ubing kan agtutubo. Hay! Nakababain kayo! Wan, Viola, iso nga imayak dito opisina yo, ta ipakaamok day ta abanag. Anya mo tan. Umad-adan ti mapaspasama kada nanang kunti katugangak. Hay! No nakitam la ko mati panagapad da, impangat ni nanang mo ti abalayan na. Anya? Kat ni met katugangam, pinatin na ni nanang mo. Ay, Kat dayjay, naisalkak ni nanang mo. kat anya ti naramid mo? Imbaga nga agawid dan, kat saan dan nga agapa. Unay mo tong dagiti dua? Nakababayin ti aramid da. Umay ko imbagaken ka, tapno maamuam tinapasamak. Agyaman ak iti day nga impakaam mo, manda. Awan anyaman na, Viola. Apay anagawid ka. Anya ti kasapulam dito'y balay? Idinto taaddamotan pag nanaedam? Umay kayo kasarita maipapan iti inaramid yo. Nagapa kayo kanina ng sufing. Aging kat kaano akasta kayo? Aging dumaga kayo? Ha? Jak atrasan day di asufeng. Nanang, bakit kayon? No ar-arigan, umadanin ti apit yo iti daytoy abiyag. Iso ako iti daytoy nabatbati pay abiyag yo. Agaramid kayo ket di iti pakaiaywan ti Diyos. Tapno inton subyan na ti biyag yo, diyay to pagaryan na ti pagtungpalan nyo. Anya? Kaano ka pa ay anagbalin amangas kasaba? Saan kayo ngamin amapan makimismisa, nanang? Iso adiyo amo dagita. Nagadukat nga mo mon. Nanang, tapno maliklikan ti panagapayo kani nanang sufing. Nasaysaya at noin kay makikapyaken kwa na. Agsarita kayo anaimbag. No anyaman ti gapuna akasta kayo iti tunggal maysa. Kat no naglastog nga main. Kunamlan asino abak nang. No mabalin, kayat mi ni Alfred nga agsasarita tayo. Ay jak kayat. Kasano nga rod ang maurnos day ta aparikot yo, no diyo kayat ti makikapyak ni nanang sufing, nanang. Agpanunot kayo kumaan na imbag. Anya ti aramidon ta, Alfred. At damot la ka dagiti dua dayta. Isudamot la ang ti makasulbar iti dayta. No apay nga awan agpakumbaba kadakwada. Wen nga rod. Ngam amok, makaamiris dan tumatlaeng. Kaano? Intun dumtang ti pan nakaamiris kadakwada Ay, una yan. Babakit da pay matngarod. Wen nga rod. Babakit dan. Katrumbang ananakam da kuma. Ngambaliktad mo't. Taisuda pa'y ti saan ang makaaw-awat. Marta, magkaw paayaban na kayo kano ni Kapitan. Dua kayo kan ni Sufeng. Anya? Apay nga oras siya kat papaayaban na. Jak amu Basta kasta tinakunan ni Kagawad Mila. Jak kayat timapan. Iti anya agapaw. Awan mati amok abasol ko iti barangay. Ay, amang ano tay nagdinamag nagpinangat yung kan ni Sufeng Amang ano kati makagapaw. Basol ni Sufeng. Isulaang ti paayabanda. Pwera Apay ngamin nagpinangat kayo. Iso ti makagapaw. Kat asinong ay tinangabak. Siyaka! Anya kumangay tilaban kanyak ni Sufeng. Anya ngay tinaramid na kan ka. Awan Saan anak kagaraw idi pinungot ka? Ay, nalalaing ka nga rod ngam isaw. Adayo Anya ngay tilaban kanyak ni Sufeng. Awan Adayaw nga abaka. Nanang, nagawid taumay kayo kasarita. Maipapan iti panagapayo kan ni katugangak. No day tati ibagam, nasaysaya at laangan apumanaw kan.
Diyak kayat adang ganti may papan iti dayta. Gaputa awan basol ko. Awan sa bali ang nagbasol do saan ani Marta alastog. Agabalayan kayo, nanang. Isu arumbang agkapya kayo kuman. Saan anasaya at amakitkita dagiti tattao nga agpimpin nangat kayo. Nakababain launay. Ay, awan tirumbang akabain ko. Da kayo adwa ken ni Nanang Marta tinakababain, nanang. Isu nga agbalbaliw kayo kuman. Naragragsak tayo matlaeng. No addat talinaay. Iti puso ken panunot tayo. Ay, diyak lakit di kayat ti makikapyakan kwa na. No day tatinas kang aramidan yo, tapno agkapya kayo. Aramidan yo, nanang. Da kayo kumanti agpakumbaba. Kat makikapya kayo kan ni Nanang Marta. Kunakman no saan kan nga agawid dito'y balay ampong. Nga mapay nga daka. Gaputa uray addaak ejay talon. Kat madamag kulat ti aramid yo ken ni Sofeng. Nagapa kayo kanaw. Kat uray kala na isaltak. Kahit anya ko matibibiyang mo. Saan ka day nga da babae akad kadwam ije kalapaw mo? Anya ko matibibiyang mo kanyak ngay. Ada nga roden babae. Taasino man na tinakadamagam iti dayta. Ni Goreng. Kunana nga da kanukad kadwam a babae ijay talon. Ay, oo na yan. Awan la ka din ti limpyo ti panunot na kada kayaw. Ala, pumanaw kan. Katingkan ijay kalapaw mo. Tama nga nuur-urayon na kan ti babaem. Ay, ala, makamo ka man langin. Ala, agsubli akon ijay talon. Makamo kan iti biyag mo. No talaga, adi mo kaya't adumngag iti pamagbaga. Oh, Viola, bakit? Anya ti mapaspasamak ken ka. Maditirusok ko, Alfred. Anya ngamin ayati kinkinan mo. Awan mat. Basta maditirusok ko. Aguray ka. Amangan do aginaw kan. Ha? Wan Viola. Amangan do aginaw kan. Nalabi ta kasta. Gaputa saan akong anag binulan pay. Agrubwatan. Taing ka agpakita iti doktor. Talaga amasikuga kon, Alfred. Ada in reseta ti Dr. Abitaminak. Naskan agatangan ta. Alfred, kayat ko timangan timangga. Inta gumatang Kasla kayat ko ti agsida iti longganisa. Saan aparikot day ta? Gumatang ta. Kayat ko timangan iti santol, lukban, guyabano kayat ko ti cake. Ha? Uwan, kayat ko timangan kadagita. Ala, intagatangan dagiti amin akayat mo akanan. Oh, da kayo matagita. Viola, Alfred. Unlita. Gumatang kami iti prutas. Aginawon ni Viola. Naikot nagsaya ate. Wanlita, kayat ko nga timangan iti ado a prutas. Rumon laang Nasustansya dagiti prutas. Kat kasapulam dagita. Uy, may sakto anina nga. Ariglado, Lita. Unay kadlita, aginawak pay laang ngam kastan ti bagbagam. Iti kasta, saan nga amalipatan? Sige, areglado dayta. Imposible mat amalipatan ka, kat gayam ka. Uy, sapay ko mata babae. Ha? Anya? Ay, amam, Sufeng. Damag kaw amasikugan ni Viola. Amam ka di dayta. Anya ko matibibiyang kaw na masikugan day dya babae. Nay, adanton apo ka. Ay, awan bibiyang ko dita. Ay, di ka di maragsakan. Tadanton apo ko. Adanton mga awag kan ka ite. Lola! Ay, no isupay mo't lang ti manugang ko, uray awan apo. Ay, kasta nga tamot ti ibaga ni Mat. Anya? Ay, inakman mo't ipadamag kan ni Marta, amasikugan ni Viola.
Taamwak man no agpada kayo iti kapanunutan. Ay, kating kalata, awan bibiyang ko, marigureng. Naglaingan talapayag mo ang makasagap iti damag gureng. Ay, ketuan nasabat ko nga ron ni Lita. Kat nagdamagakken kwa na may papankan ni Viola. Kat nasauna amasikugan tigayom na. Kay, Anya ngay timakunam. Awan ka di mat bibiyang mo akas kan ni Sofeng. ayawan bibiyang ka. Ngamen, jak kayat tipuli ni Sufeng ang mailaok iti pulime. Agpada kayo at talaga kan ni Sofeng. Apay Marta, di mo ka di kayat nga danton apom. Ay pumanaw kan gureng. Jak kayat amangeg dagita nga ibagbagam. Ala, ingkan, tadi ka manaktak iti panagdalos ko dito'y balay may. Kaya't ka kumaakasarita, abalayan Sofeng. Apay, anya ko mati ibagam kanyak. Kandinak man awagan iti abalayan, tawan abalayan ko. Uray ka di siyak, kat kaguram. Anya nga min ayati ibagam. Ala ibagamaon, tadanas kan apapanak, di ka manaktak. Kidawag kuma, ngagsarita kayo kan ni Marta itinalapat. Pagsaritaan yaw an imbag, no anyaman ti diyo pagkinkin na awatan. Anya, dayta, ti umay mo ibaga? Wen, nga main. Awan matsabsabali kada kayaw. Agabalayan kayo, mait. Ay, diyak ka mo iti asawam. Iso ti bagbagaam, saan asyak ampong. Ala, no awanan ti ibagam, mabalin mon ti pumanaw. Ala no diyo kayat ama ornos ti susik yaw kan ni Marta. Ay ket makaamo kayo nga rod Ngem saan da kami kumanga iraman kada Viola kan Alfred akagura. Gaputada kami, limpyaw ti panunot may. Saan kami akas kada kayo kan ni Marta? Anadadailen ti panunot na. Anya, Mala, inakaon Sofeng. Sapay la kuma, tadi mo ikan iti sabali a kaipapanan. Nuapay nga imayak dito'y balayaw. Tasyak, pagsayaatan yo kan ni bakat ko ti ibagbagak. umay kayo ikan iti kwartayo kan ni tatang, nanang. Ang mga naawanan gastusan nyo. Sige lang. Kwartam lata kwartam Viola. Jak pagananaw. Anya, Amok ti agsapol iti kabukbukudak a kwarta. Iso ajak kasapulan ti kwartam. Ala, pumanaw kan dito'y balay ko. anya? Ay nananang, sumardang kayon iti kasta nga ugali yun. Alakit din! Rumwar kan dito'y balay. In kasurutan tay amam nga awan amuna. Paaddan ijay talon. Ijayon nga agnanaad. Kat addan babae akad kadwa na ijay. Anya? Wen! Adda babae ti amam. Iso ti ingkabagbagaan saan asyak. Tasya, awan dakas nga aramid ko. Limpyo ti panunot ko. Pudno ka diti kunayo nga da babae ni tatang, nanang. No saan ka mamate? Sige, inka ijay kalapaw na ijay kataltalunan. Taing kaduktalan. Nanang, Babairo ti amam. Iso alinaksid kong nga asawa. Jak pagan ano ti kwartam. Makataggedak iti kabukbukudak a kwarta. Nanang, Linaksid kan nga anak. Gaputa sukir ka. Linaksid kumatan ni tatang mo kas asawa. Gaputa addan babae na. Adda babae akad kadwa na iti kalapaw na ijay talon. Adda mang mas masahikan kwa na tunggal rabe. nya? No kayat mo, ingkasurutan ti amam a babae raw. Takno panaknakam ti bagak. Addan babae ti amam. Iso nga ita, linaksid ko nga asawa. Kasta ti ko na ni nanang, tatang. Adda ka no babae akad kadwam diti kalapaw yo. Ay, anyan ti panunot ti inam. Kahit namati ka mait. Saan matkit di, tatang?
Saan apudno nga da babae, anak ko? Impadamag ka nun ni Gureng kan kuana, nga da babae. Kadwak dito italaw ne. Kat namati matentinam. Kasanaw, kasta tinam. Sana makaw-awat. Tatang, Ay, jakman amukan kuana. Nauma akon, anak ko. wan nga ro tatang. No apay nga itaabakatan. Sa kasta ti ugali na. Saan matasigod a kasta? Un nga raw, anak ko. Makapadismaya. Mangibabayin launay. Ngam, ay ayatin nyo kadilat ta ni nanang, tatang? San ama po kaw dayta, anak ko. Taasawak lakat nga raw. Sa bagay, amok mo't anapudno kayo kaninanang. Taoray nagalas ti ugali na. Saan nyo latangay sukat? Wain, anak ko. Ano saklatan ni nanang mau. Nga uray nagalas ti ugali na. Ay, Marta! Rabi imanan, katag may sa ka man na maturog. Nakakaasi kamot ngang may sa. Awanan ko kwartam. Di na kanaw-awitan ti asawam. Kanpimanaw mutan ti anak mo. Ay, Marta! Anya na nakaladlad hingit ti biyag mo. Nakalidlid ay. Kano kang agragsak, Marta? Ay, Marta! Ya! Kasi ka pa ay ngagmay sa. Nay, nakapanimid ka mat dito'y parangan yaw, Marta. Urayin naksamait. Agpatsarming kakadikanyak, Anya, apay ko mga ururayan ka? Kan agpacharmingakan ka alaklakayan? Kasanaw kat kaslasak ti ururayam. Ay pumanaw kan, masurunak dita pa na group-group-ham. Nay, Marta, apay asanin nga gaw-awi di tabalayo ti asawam. Di na kan samot ten kayat. Anya, Kasano nga minaya. Kat nakamirug-rug ka lang aro den nakanayawn. Kuret-ret pa'y tarupam. anya, Apay ka di asanin nga gawawin nila kay Mau. saan man ano anya lagitan tinamdamagam lakay salday. Ala, ingkakit din. No apay ngamin adim magas kapay laang dito'y ayan ko. Nakita ka nga raw da nakapanimid. Iso nga inasitgan ka. Napay aya. Agur-uray ka ka di iti mga arumkan ka. Gaputa di na kan sangpitan nila kay Mau. Sakon Ay, sardengan nakasutilan lakay salday. Kaamangan no pagsasawan kapay. Mangangawon ka lang, muta. Apay ti ko na maggusto kaya kan ka. Pakpakawan muta. Nga, Adayo na pimpintas da di asawa nga mitisi ka. neta, Ay nga mamo mata. Kanayon anak unas da tarupam. Kasla kulduroy. Iso siguro, adi na kansang puta nila kay Mau. Takas tatirupam. Kasla lang aruden kulduroy. Nakamisut kapay. nita ulit na. Sige, ingkag sarmeng tapno mapanagnakam ti bagbagak. Anya, Mingmiyam nga mintarupam iti sarming Marta. Kat makitam ti pudpud no alangam. uwan nga agpaisaw. Makitak ti rupak iti sarmain. Kasla kulduroy nga agpaisaw. Ay, pustaw nila kay salday. Udnaw dagiti imbagana. Ay, anya matan ti kastoy arupa. Napayakaslan ako nas matan ti rupak. Anya nga tati aramidag. Day, at tao, ay inak man kitaan no asino. Ampaw,
Wayne, umay kulayag dagito ginatgatang mi ken ni Viola aparaken ka. Kumpleto dagitoy. Ha? Alan aglisi ka di tari daw. Tayo nagko dagitoy ginatgatang may. Nay, awan mat amin nandito'y kusina, Marta. Kaya't nakadiasawain. Ano saan kami agimatang ken ni Viola iti abastaom? Saan kan amangan? Mga anak ka, apay kit dinasaan. Anya amangan ka? Awan to pa yan bagas mau. Awan amin nandito'y kusina. Agraman asin ken mantika. Amin kat awan. Inak to gumatang Ayan ti igatang mau. Adda nga rod kwartam. Ada! No adda. Di gimatang ka kuman iti abastaom. Ay, day tanto kat nga main. Tanag nga to ti pride mau abakait. Anya pride? Ik-ikan na ka ni Viola iti kwarta. Hangam, di mo kano kayat. Kat pinagsasawampay kit day. Ganabon na. Sukir mo't ita. Ay na, Marta. Agbalbaliw kan. Ingka makimisa. Tapno malawlawagan. Day tanagalaas a panunot mau. Good morning, Marta. Aday bagakan ka, Naimbag ta nakita ka dito'y parangan niya. Pumanaw kan dito'y paraangan may. Nusutilon nakmanan. Saan ka kasapulan? Madadaon laang tagsapak no si kati makikita. Adda nga rod ibaga. Anya dayta? Agkasapulan dagiti amok iti aglaba. Ingkaglaba. Tapno adda kwarta mapagpaparlor mo. Ha? Tanwad danton swildom. Ingkagpaparlor. Tapno pumintas ka, Marta. Tanay, kurit-ritin tarupam. Mangrugi ka manan lakay salday. Di mo ulit-ulitin dayta. Taamangan no anya ti maaramid ko kan ka. Alakit din. Ingkanto ni di balay dagiti amok. Damam Feli kan Sir Jerry. Manaw ti sweldo ijay. Sanda na imot. Isuamapan kaitan, tayong kaglaba. Binilinak ni Ma'am Feling agsapulak iti aglaba. Ngamin, agsaksak iti tagalabada. Sigay, kayat ko launay. Mala, inta nga ruda, inta na. Inak matagdalos iti hardin da. Anya, sikat ti hardinero da. Katuan. Intaan, Marta. Tapno ito nagswildo ka, ingkagpaparlaur, ha? Anya, Win, agpapintas ka. Tapasig ako ret-ret tarupam. O kasta na